ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯌꯣꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯏꯁꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟꯅ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯠꯂ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦꯗꯣ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯤ Saya kata lah ni, saya aku dah pun. Saya minum macam ke? Oslo team di report team dia hari se, akan bermain lagi se. Saya Oslo team report team dia hari se. Usi SP ne, ranking yang ada ko. Hai se ke? Ranking efficia ada na. Hai besi koi naik naram ni ko. Adu na bu, se Philippines dia. Howji re-postmortem tau haibiri se karigino postmortem report to khange haibine ba ko amuna hayo ba koigina khangda ba lai su yongo investigation se ai kainom de haijage kaino tawna si awai kum na te investigation ne se mayam mamang ga haibe ya ba lai ya da ba lai yare koi okay hai se postmortem di report investigation hai se hai su ya ba hai ba da ya ba kra lai hoji ki do koi ye ngasai gi aina hai jaba do media gi ama da hoji rule mayam am lai ba nupi gi matang da sima hai the conclusive se postmortem se ai kaino ma hai jage stage ani sui ahan bagi doctor postmortem tawri dun pi ba ma madagi koigi mayam organ nungan gi sample laura kanda koigi thara kanda pathology gi report adu adana chemical analysis report chakhau da kari tarami kari da we have blood sample gi second stage gi ama mung leyo postmortem ahan bagi sina conclusive na te wasa koina adu gi su thayeba ani se la kanda o adu di magi sigi se si leirami chakhau da na si tarami my blood sample da na si yaurami loin yang biyo scalp hair longni any mi lai tam tam da blood sample longni sakhau gi kaino longni sumaina loin lo bane ba combine to tausi adu stage to dum koi da any representative ne ai media gi ma ko koi gi investigation gi sidal nei se ai la o so dum anywhere la ke postmortem copy do un do so uchage ba but public domain da thamba ya da ya ba ai ba koi so atin ba ma court ki kai thara lai bani na adu gi wa ne ai si so dum any karam ma pham da no media yaw da bin mobile number da bin un lo so dum uchak adu di karim ta sing na ba lai adu koi lot ta karim lai jate ate da adu ai hai na gum che akoi mi ya ro ai ai se au ke dum no imung de ai ke no mai se ke ai ke no mai se ke asai ke akoi na manipuri Pamegi makala SP na positive sila tawre. Ako na SP day am karna hangin se. Kari kita no ayuk si day ka ko gi mawa pala sa police me am sangam ya kay benes na. Media ko kangan dis kay gino. Ene wa hinging kangte suicide kangte loi thui madu loi mak jangal lo na banga tane. Ado akoi gi mi me am si jangan ri kay gino. Ado mafam se mayam na happy re secure place ko helna banen hae ba. Secure place ko di nonga laga di aina sangma matam di free la ro mi me am do imung do loi ko sai char ni. Ado ga akoi gi lekai di maina pa bis na hana ba jaga se le ma koi changba yaro in han. That means inform se ko je to ringa da well guarded han to ngre ba. Ado ga Manipur Police ki Home Department ki warden sing si Shiva Nimit Sigi Khangbo Nimit si ayok sila ko khate. Next day doing ko khale. Aru kari kino. Nimisi da immediate to do thabakti thoi ba info torme toromde ba ai kanam ta blame to roi. Jaka no to dana maram phangdana ma halangani so hai roi. Adu ga anything my ki conclusion so lakne na. Adu shu place of occurrence thoi bo jaga tu misi info ti singnari jan pha do me. Atai da shu police na dali pen kangpira mani ero ni na. Info to jaga du ki kanu du na koi principal oi ba warden me am the free tha de chhatra me am hang do mai moi churi da do kare. Adu ga mo am ba janga de what is that? ai ma ha ja ge ko se ai ke no phat ja ge
ai kainom tang thamjage khoi forum se ani or ahum lam ta su khoi wari sanaram ni ngasi ga ko ai sengna thamjage dahan gi ahan bagi sarna hujik thambi bado very simple hana satra kuntha mari manga leibani nifu gi capacity ni hujik dormitory do satra kuntha mari manga leiba mafam sida ayukta moi masen thengara kanda khoi sidi sumai leirame khotpa angang kappa lawba moi masen gi ama leire yengba khotpa whatever adai school authority adum changani warden khangde ama khangde sumaina leire habda first ta pido se police ta pidringe da moi changamani but once police yaura kanda di ngai ko pai gi ba sokhi ba hana leigimna leire koina nan haijabado lana pubino loine yaubani uncle nupi masasi gi uncle yaubani koi police pau changgiba hana changam ba koi yaurakringai dana yauraktre ngaktang forensic ki team do lakpa ngai sen ngai namni moi kitang thenge numito mayam adum khangbiram gani forensic ki team do lakpa da kitang ngai na badu gi wani hek lakpa ga kadai chakre ngasai changge do no yi mi yaubir o haira changhan bane secondly hana amukta tawdo mongda postmortem da su nahan adum honorable cm gi da yaubana tra postmortem da hana mayam su praja su khangbiyo ba civil witness yauba se hana tawna di hojiti koina special request tawraga noi mi ani gumba dum changaga yengo fubagi dak leibra kari leibano se ko adugi duma hojiksu postmortem se civil yauhallabani sigi hantaki case adu adum mayamna su nahan civil yaubado mari matai imung manungi yaubi bani adu masu koi special consideration da adum taw thamjingi se aduga tan hana di koi pana irang kan ba thokpada su postmortem do thajate koi imi yauhande to koi na hairam base phare noina thajadragadi executive magistrate yauraga video coverage dc dagi permission lauraga video coverage to bani adugi do magistrate ta ibiraga thajadraga na video coverage to yengbiyo haibane hana tawrami se haujikti relaxation oina koina migi singnabado kongna doctor singde special tawraga hantaki case da postmortem da koi family gi mi yauhan jabani aduga sigi nasai gi phada bagi ase sigi poche exact murder 302 case nataba case da koi mi phaba se kidang process lei mayamna su kitang pha khanda view karigum kanda public sina mi se phabiyo haini karigum kanda na maran leitabida kaino phabi sidi mai interest kini adu koi police ti interest mayam se sab manana logi matungina yengdaba yate sigi matangdana thuna phabiyo haiba si matangdana karigino phajana munna su establish tawdringaida phajil le haiba khoi mathakta hojik tariba supreme court ki human rights ki commission mayam sina yengsilipse sigi irregularity sin aduna aina hajab straight away murder case yes moi ani leirambani ma se sira leirame thangna thille khole thang kai da lei ma kana gi phurta ipa i khole do tawraga thuna phaba case khara sigumba hanging gi thauri yanbagi kai ki case khara adudadi kitang ti aina hanse mayamna sida koi JSC ki kangbu da so haire satra kuntra mari mangani angta thiminna se pha se loin tawse ai JSC ki honorable CM unabadu da yawba singna adum paudam biyo ai su sengna hajam now sigi kaino se list se pire maga baby sanaga leigitab siga leiminaba list se pire aina mase whatsapp ta kai dei di sa thokpi gino paimin naraga khoina hangi se pendraga di noina su hango moi accused person natte satri ngaktani nupi masani koi uniform selaga nungaite ai nupi masa nipan yi team mama semaga moida assist tawhalaga mi thara mayum memda agang nupi masa singdo ka amada imai ben su khitang khandabiu sigumba ka sawam da nupi masa am thauri yala thana sire haibada atopa mama mapa singduna aduda adum layu haigadra pau he kabaga laaga loina lauthoga satkiba ngaktani a som ai khangde ama khangde tinbiri mayam se masi hek tokanda mama mapa loi putho asatkani maduda singnabi gano garamdi parents ki concern ni aduna koine statement lobu matamda di lupi masa ama thauri ala siba kaduda kanana satri atai do leida gi do no sangdana aduna madugi do koine thiraga thawbal bisempur ai nan JC de request tawje loin pha se loin taw